اف پیواژو چیه پیواژوی یانا و داویا و لکرا وسته از جبریس طارق چلنگ بپرسم بخوا هم نویسکار هم جی کوردیناتور ناوند رامان یا اکو پولیتیکیه د پیواژویا در باسبوی دجی اندام دسته عقلمندان بو نها میوان میدم باش برست بخیر هاتی روداوی. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Hatta naha ne raya giştiya Kurdu Türk ne jî siyasetmedaran zêde tiştek ji vê pêvajoya çareseriyê ya di navbera hikûmetê û Abdullah Öcalan de fêm nekiriye bi rastî. Hûn çawa şîrove dikin vê pêvajoyê? Şimdi bu süreci naha ev pêvajo li gorî pêvajoya berê yê ya 2012 yazdan ew pêvajoya berê li gorî pêvajoyên berê divêm cudayê bixin navbera ya anhaw yên berê di pêvajoyên berê de aliyên wan yên civakî hebûn, aliyê wan yê civakî hebûn. Ev bêtir aliyê wê yê bürokrasiyê heye, aliyê bürokrasiya ewlehiya dewletê navbera Öcalan de û navbera aliyên Qendîlê û Sûriyeyê de birêve diçe. Ji bo wê jî aliyên vê yên pêvajoyê yên nayêne zanîn bêtir in. Ancak aliyên devletê yên ku vê pêvajoyê birêve dibin, aliyên Rojava yên Sûriye yan jî aliyên revberiya herêmî birêz belkî niha birêz Barzanî ew bêtir zanibin. Aliyê vê pêvajoyê bürokratîk û bêtir ku pêvajoyeke ewlehiyê ye ji bo ewlehiya ji bo tenduristiya pêvajoyê ji bo ku provokasyon tê de rû nedin, tê tercih kirin. Ez wisa texmîn dikim Sırıçraya Önder û Figen Yüksekdağ jî di heman helwestiyê de bûn, heman fikrê de bûn. Ez wisa texmîn dikim ku wê di 15 Sibatê de zelal bibe. Di roja hatina Öcalan de, ez nizanim çend saliya hatina Öcalanê wê 15 Sibatê em dê bizanin bêka vê pêvajoyê de çene. وسا خویای کو ترکیه دوی دمه ده به تایبتی پیویست دید دست به پیواجویه که وها بکه چما مثلا ده دمه که ده کو سر کمار ترکیه ده بیجه تو پروبلم ما به کردین لجمره نینه انگو پرسا کرد لترکیه نینه ده بیجه باوای که اشکره گلو ترسه که ترکیه هیا کو دناوا نیزامانو یا روشلاتا ناوین ده نقشه یا وی وره گوهرتن جبروی که خواست وی مسئله تی خروجه وی؟ Helbet ji bo Tirkiyeyê guhertina neku guhertina nexşeya Tirkiyeyê weke ku tê şîrvokirin neku nexşeya guhertina Tirkiyeyê lê weke guhertinên tesîra wê li Ewropayê bike divê em vê bibînin li aliyekî qeyyûm têne tayin kirin politikaya kayyuman heye ev tiştekî nexweşe lê li aliyekî din partiya Erdogan belkî ji dem partiyê bêtir dengê Kurdan distîne û her wiha hevpeymanê İttifaka Cumhurê em dibînin ku tevî MHP'ye destê xwe bilind dike. Ez wisa dibînim ku ev êrişa heftê cotmehê ya 2003 te bandorê li Rojavê dike, li Rojhilata Navîn dike. Tasfiyebûna Hizbullahê em dibînim vê pêvajoyê re Hizbullah tasfiye bû. Hêza çekdariya Hamasê hat ji nav birin. Belkî pekek aliyê lawazbûna tesfiyekirina pekekê jî aliyekî vê pêvajoyê be belkî wisa were şîrove kirin ya ku li vir tê xuya kirin ew e ku rêxistin çekên xwe bi temamî deyne û li Sûriyeyê jî li revberiya herêmî jî duwarê siyaseta sivîl de li ser piyan bimîne. Ez wisa texmîn dikim planeke wisa heye
از دیسا دبیجم دی پازده سباتی روش زلال ببه و همو تشت اشکره به حتی نها دوی پیواجوی ده هر دمه گاوه که لپشت بحچلی دمینه آنگو زیده تر بحچلی لپیشه چما اردوغان خودی لی در ناکوه چما هول ناده رایا گشتی آماده بکه رازی بکه باوری آوی پینای گلو یان مجبور مایه بکه نبدلیویه Şimdi tabii burada çok şey konuşulabilir. Naha gelek tişlivrt karın verin gotin li az karın ve bibêjim Hükümette di nava hikûmetê de Devlet Bahçeli aliye ewlehiyê yê dewletê temsil dike û Birêz Erdogan jî wekî aliyê civakî yê dewletê temsil dike Gotinin Devlet Bahçeli alîkî ve mantıqiya wê heye hûn dizanin Erdogan di pêvajoya çareseriyê de dengê gelekî kêm bibûn û hilbijartin dubare kiribû hûn divê dizanin belkî endîşeyekê wî ya bi vî awayî hebû weke ku hûn jî bi bîra xwe bînin hilbijartin dubare kiribûn herî zêde nijadperest li dijî wê bûn lê anha ew aliyê ku herî zêde li dijî pêvajoyê bûn niha او عالی نکو دنوا دولت دنه و و پیواژوی بریو دبون و جبو کو پیواژو بسر بکوجی حولن تندرستی ددن نها او عالی کو لدجی دموکراسی و تاین کرنا قیومان لجمشی گمانان چه دکه لی امتکارم ویجی ام دکارن بینن که دکاره ورن چاره سرکرن دوی ام منکی بسکنن بکا چه دبه سال 2013 ده دوی پیواجوی ده هون بخوا یک جه اندامن وی دسته عقل مندان بون اگر هون وی پیواجوی و 2013 بدن برهف چه فرق دناف براوان ده هیه؟ چه بالکشه وی جاره؟ ya tabii o zaman Elbet ve deme endişen evlehiye nezede bun beter جهف جودا بونا ارکن یاسایی جهف جودا بون فکر آزادی هبو لپرسکیکا سرکی دوی وارده یا مهم گرینگه پیواجویا وی دیمنیه belki reaksiyon bağı kidin lednere reaksiyon siviliya Kürt bağı kidin lednere le bürokrasiya devleti bağı kidin le yudimeni dinere belki ev pevajun hat preve birin hat provoke kirin de pevajoya nahada jaliyer qada sivil جوداتر تی برو برند دنوا خود نترن زلالترن هن کسان لگوری خو فام دکر و مجی همو کسی نزلال بو نهاد بروکراسیا دولت و آلین مخاطب ین پیواجوی مجی وان زلال دورده هم اجلان جی اوجی آوانتاژه که و پیواجوی belki duvarı azadiya ramani fikri de hen preskrek hene le jibo aliyen muhatabın pevajoy ev destewan dawiya ve pevajoy de hun bawer dikin pekeke çekan deyne u danina çekan bitene pirsa Kurdan çareser dike li Türkiye tabii PKK kendisinin PKK siyasi hedefi olduğunu ifade ediyor. Eşkere dike ku armanca ke ve ya siyasi ya u terör jiş bewan armanca xoya siyasi kardine lugor ku az dibinem serkerdeyn PKK u rexsina ve وکه هات شد خواستن جلیسه ترور درکون جلیسه ریخستنه که بخوازه جلیسه ترور یا جهان در بکوه و لسوریه لروجاوای ادعای و یا سیاسی هبه گله کی معقوله که
جلیسیا ترور جهان درکه و هلبت گارانتورین جهانی ین دولت چه هنه او نزلاله رخصنه که بخوازه لیسته رخصنین ترور درکه و دیاره که آرمانجن سیاسی هلبجارتیه اگر که وی چکان دینه اگر او چکان دینه او جبو ترکیه گلکی باشه نویسکار و کوردیناتور ناوند رامانه یا سوسیوپولیتیک هون اکوپولیتیک ببورن هون میوانه مبون زور سپاس